Naya bicara hakikin na sempajangnya nari tu opai. Siwani na pigau ina saba iseng maduana tetongi si bawasiri matelungna silenerenge si bawa pak raja mapana mapacap si bawa tahu syariatna na mulai piritu takabir na capuri bere seleng terima kedan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli beton na sempajang kemenang pada tahu sabati ku minta mas sempajang niru sempajanna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir si bawa bating naya rasengi sempajang nurung naya mas sempajangi Muhammad naya napulai si bawa nalatuke sempajang ia naritu Allah Ta'ala mu naya napa si raja pui asenna Nabi sallallahu alaihi wasallam naya asenna Nabi sallallahu alaihi wasallam ini naritu oppai nomor 1 Ahmad nomor 2 Hamid nomor 3 Mahmud nomor 4 Muhammad naya pratik naritu Ahmad rita tongengi mapak raja di sempajangi masumpal lau ripong Allah Subhanahu wa taala nia tu si Hamid ri roko kengi mapak raja di sempajangi masumpal lau ripong Allah Subhanahu wa taala nia tu si Mahmud ri suju kengi ri sempajangi mapakatunale lau ripong Allah Subhanahu wa taala naya tu si Muhammad ritu dangi mapakiade ri sempajangi masumpal lau ripong Allah Subhanahu wa taala paparengra naya sempajangi tubuh naya mas sempajangi ati naya pawai sempajang nyawai naya napuli sempajang yang naritu rahasia jadi cara na atai mapatarimangi sempajangi ripong Allah Subhanahu wa taala mula-mulana narik kumakkedaki usolli saburan ni tubumu rilalena atim narik kumutepku wetue barakna subahi risaraken ni si saburan ati rilalena nyawai narik kuripuadai ritu lillahi ta'ala risabura si nyawai rilalena rahasiai narik kuritandri ni takabbiri beton Allahu Akbar sabu ni ritu rahasiai rinuru Muhammad na sebelum na kuina riakat takabbiri ribacai ripasaw emak diulo makeda tubuhku mangolo rikabai adikku mangolo ribaitul makmur nyawaku mangolo riarase rahasiaku mangolo ripuanna arase usarakeun nyawaku tatumpuri nyawana Muhammad nia nyawana Muhammad rilepak disengen ipung Allah Subhanahu wa taala ri ajaib itu yo makadai nurus sempajang Muhammad mas sempajang Allah Ta'ala nalatu kinini napuli sempajang makuni carana atai mapatarimangi mak diulu sempajangi lauripung Allah Subhanahu wa ta'ala supaya insya Allah langsung mengenai sasarannya. Sini umat selamalat bikin ke hadre nenya angkai maring kalinga saya satu ofir itu hakiki na sempajangi carana riapat tarima sempajangi majulu ni napari pigau nanariku meloki pigau sempajang taita mata atiwi lapaleng Allah dalam sempajang apa ia asenge tak buturan na iriku pakit na ia asenge annesane tori asenge na temasarang asenge na tori asenge nasaba engkan namo aseng na engkatori aseng ya nanariko teton ni mas sempaja saraken ni alimu pasulle ri Allah Ta'ala teton ri lalut takabbere sempajang nanariko mutama ni napasap mule pesan ni takabberemu kau kena makeda nariko ri tetongin ni sempajangi tasara ketui ale tak koki teton ri tuona Allah Subhanahu wa Ta'ala tasaraken ni watakaleta aliku riwet tumakadatta wakatta mas sempajangan ni mutama ni riati makinong ni tonget-tonget masiwa ya riwet tumakadatta fardu mutama ni rirahasiai si tetongen nur Muhammad riwet tumakadatta Allahu Akbar sabu ni riengkan Allah Ta'ala pada batu ribuang ngiri tasie si sapi ni tajanna Muhammad na tajanna Allah Subhanahu wa ta'ala naya riwatu kurata takabbere taingeran ni releng atita lauri puasiwai
engka tongen risompa sangadinna muafong Allah subhanahu wa ta'ala makunya carana ria sengima parewe sempajang lauri tono kuli sempajang ia naritu uang Allah subhanahu wa ta'ala ya, nari naritu tajapuni makda kubuku sempajang maka dia Allah ta'ala iya na tu atiku mas sempajang maka dia Allah ta'ala wasilian itu alaikur itu nyawaku sempajang maka dia Allah ta'ala watakaleku na tu rahasiaku na puli sempajang maka dia Allah ta'ala alaiku na alintu na tu ya. Jadi si kena ni prima adan na Nabi sallallahu alaihi wasallam riwat tumailok nama sempajang ya. Na to kengi ati magda nurus sempajang Muhammad mas sempajang Allah Ta'ala nalatu kini na puli sempajang nariku makunye niata ate kata keikhlasan pijak putak lauri sempajangi maka tendre ni aras nariku ripigau itu sempajangi natarorenu maka potoni ritu napas tak nai mau setang mata netoni timbangan na amalata mompotoni kehusyuannya semangat mapigau sempajan nasabak berkeyakinan ni makda mau marutulangi tekoile itu sempajaku mau makan riafi riolo rimunriku tekoile itu sempajaku mau nalaka salipuru tekoile itu sempajaku mau na lalu akak limpa takwila itu sempajakku insyaallah sini umat selama bikin ke hadrep nari mundin nari itu tajuk kuwir itu watunna Allah subhanahu wa ta'ala mulana perintah sempajangi makwe bicara anda maka dia Allah ta'ala oh Muhammad ia malindun rigo iku malindun ria iko ia muto ia iko muto iko nami ata ia nami puang iko fitna seri sempajangi si runtuh si pakadada jadi asempajak ku Muhammad nasabak yoro sempajangi alaiku i nia sifat miritu makri Muhammad piko di puan sempajangi na alewi ridi nasifa iria maka dia Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu Muhammad nariko tetoko dia sempajang engkaku na tumu tetongi nariko mupigau na tetongen na ritu sifat iriku Muhammad nariko takabbereko arak dekatku na tu Muhammad nariko baca ko Fatihah fa pujinnu na turia Muhammad nariko rokok ko arajaku naritu rokok ke Muhammad nariko etidalako mapaka masing-masing no turi tu Muhammad nariko sujud ko ala birna tu sujud ke Muhammad nariko tudako aset kegekku na tu mutudangi Muhammad nariko matahiyako asis sengekku na tu igo si bawa iya Muhammad nariko mak beresel ko rikanang asalamakennu na turlino Muhammad nariko mak beresel ko rikairi asalamakennu na turi akhira Muhammad sini umat selama lebikung ke hari nanariko kurati mas sempajang tanya kengi sidinna apalan na sempajat tak tataru di nur Muhammad ya na tajok putoy ritu makda yero sempajange na kuhuruku ahmai apa ia tu tetonge di dalam sempaja pada pare alikoe nrokoe pada padai hai sujue pada padai mingi tudangi pada pare bentuk na huruku dalengi ritu ya maktofiro tawe na kurpa Muhammad apa ia urue pada padai mingi ya limangi ia dua pada padai hai babuai pada padai mingi ajewe pada padai dalengi jadi mata aja ni makdai ia rupa sempajangi pada padai rupanna Muhammad macahaya ma pada ula sepluk pa umpon asur mundrin pong Allah subhanahu wa ta'ala ayatona mati waji riangan rongan di Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rilal suruh apa masih nukung Allah subhanahu wa ta'ala nak ia tahu dia nak sempajang
engkai itu tapa nama tapa bawi ia to nama tituraiwi afin narana kasakar maka dani jankin pun Allah Ta'ala dan Al-Quran malabiyye ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin aga gau untuk menamun kagalan narana kasakar mate mani pun narana kasakar maka dai dengan kakak puan di rumah sempajang wa na'udzubillahi min zalik summa wa na'udzubillahi min zalik. Sini ummah sallam alaikum ke hadre rin Quran na tingkalinga na tajab itu naritu hakiki na sempajangi si bawa rahasiana tan na podo iya na sabari na macen ni malundra ripigau iya roria sini sempajang jadi as sempajak ki sebelum tak pada ri sempajangi na ajak nariala pangilek kelek makdai Thomas sempajang mas sempajak Thomas sempajang mati itu. Sini umat salam alaikum ke handare. Nasabak sekali lagi ia panatu siam Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih bapa Allah Subhanahu wa taala narikuri pigau ia naritu sempajangi yang itu nak Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun nyiru sempajangi tajang niye diye boleh mana cerita jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih hapong Allah Subhanahu wa taala nakalai mi watakalina dilna Al-Quran malbi makeda Allahu nurus samawati wal ard Allah itu cahaya langit dengan bumi. Sini umat salam alaikum ke hadre makuni sekedar papar ngerapore ria alina sulisur malbita Munawir al-Irfan Ibnu Amir alias Imam Batu Karopa Bulukumba Sulawesi Selatan Indonesia yang biasa juga dikenal si kembar tiga atau tahu telu.